Asɛm Bawumia muba una wanu dede yebesin toilet muba mo timi ase baako ube pe president edi ube kwa kodi president wo ma metwemu Ghana ayemo bodozo Mesi ayemo bokra dodo Abusa Ghana man no ese de omani ate o mabru nani ate ese de mabru no so ansem pa de refer aya Dr. Maud Bawumia tell ne say oni ahoden a wode be betena Ghana akonya no 2025 sa ahoden na won all start from mo enanado na Ghana man no omo ntom because ultimate man metas me country say wo be dollar agina wo ade a oben so be toilet so ehu toilet bi a why de wasi Ghana for say toilet de omo a omo ni go omo ho because Bawumia so mbo so be toilet so a omo hunu ye ena sa nya sa de we say kwa na Bawumia ka so be ye o kan se mebre Bawumia sa no nyina no we ta fa mo na adu esi a ne de wo se ye nto aba ma na beta so de a abrante bi de asem bi abro na sa abrante so mo na da abro no brabetie na wutie a obeti wasum sounds abusa ese de ano eden Ghana mabru no omani abre yengo te sa video no nya de emra Asɛm Bawumia muba una wanu dede yebesin toilet yebesin uhini apai se ekra ye di konsu abo apai kwasia ana yebesin toilet muba mo timi ase baako ube pe president edi ube kwa kodi president wo ma metwemu ko oho na president ni go kona kodi oho muamu jimi fomu ka se ye jimi de bia na ebe jimi osisi ye papa no mu fiti en collaborate ye YouTube so ba be sisi muamu ye jimi ye asiafo asif ana de smile Ghana tie for yam so fa dwempan ne aka enkratam king kong aka fufokin aka be man fan yire enya fom aka mitwa na omotie Mr. No Pressure oduma cha pressure be de be for na sa from Mr. International man ye kasa de kire wiase no na bi so kasa kire e mo na mfa busua ye nyina de mika ko tie nua be man nsam a we de wodi aba enka tete no na me adwempan na me support eno obi say tenie pa enka tete no na me support sa na obi say but this time around ya tena say hunu say empanyimfo no bebre e tena fie ame awe na nka ntebu na nka wefo a ese dom ye de eka ho tie o o ma tena fie atwa mabunu no ntro atena fie a kire mabunu no say o monye obi a na nka si de say Bawumia ho ode akita ne nyina no Bawumia twa fa na ho ode amboa na nado amoma ntwa fa mu Ghana man no amoma sai Ghana man ne poto me hunu sabio amanyoku a o ma betena so a o ma sai Ghana say MPP amanyoku no Bawumia yes amato aba efama wo hunu ba bia asem ne kako wo hunu ensama branch ya betena sa be ka akere Bawumia o kwa na doge ho Canada Japan kra de on pa bi ntena because Canada Japan etima maye mampanyini e o Ghana enye yeda na Canada Japan de atemde ko twiko breman ensam be na Canada emetena ase enidi atem ensam be na o ma metena social media emeyeye apoboy ena Canada Japan ma meyeye na wetimi e mampanyima ni Canada Japan pa bi tena mesi MPP manyuko na ngasa no mo ngasa mo dilete mo every Ghana tio MPP manyuko no mesi de mo dilete mo ho every my Ghana so because the way Ghana for do mo re ehye MPP manyuko no na anu edene nka mampanyima ama nkotwa ne 8 years o samrika NDC manyuko no ena ese wuli Ghana nka Ghana bekoso yenhwe a cancer difference between MPP and NDC se NDC manyuko no tso a Ghana man no oh sabio mframa fam pa se NDC tso a Ghana man no mframa fam ba MPP betena so a na o hyew de Ghana fo na sa o hyew no nyina chi no na nado ene Bawumia kro yai e betena so twitwa ye nto akese e kire ye se ye nto aba e fama omo no mutim betena so na o man no enkoye na nado timi kan ya se sabio no de oba Ghana obepja Ghana man no e da ko wiem ye tisika so eso ekome de edeye sas kana ete so na akom de na nado wanga se betie ensem bia Ghana fo no bi so e ka de kirew obeka se tisika so na ekom de no na nyame boa na oba obaya sa no ma nyina na nado betie waso musem na ewia abusua ya to aso mesra o menkoto aba ma MPP manyuko no bi mo na yemfa mo embu man MPP manyuko no ayemanyuko bi a o me selfish na nado betie onu musem branch bi so abetena atoto de ama no ese de omo bu mo prepare am because omo se munye obia Ghana ayemo bodozo Mesi ayemo bokra dodo Yetisikaso nenso komude Yetisikaso nenso komude so tu fanya kopon bo na ma me kwana me ba ye bana ya baba be sesese ne menyina scanner so na nado wo ka na wai scanner ma bo ano da komo ba ba sia so fa kogu ne dem na onu mo metra abonten ese me di Ghana fo atemebo a se scanner na mo se sidan
a police kagum ema security for tete ano mo sole a no mo aheda ba bonten ye kopa bosia ene ba ba yese ne ba ba yese nsem hunu nkoa na Ghana mo to wo de omudie hwe wo ya mampanyin wote so mampanyin a wote so no obi nsa na nado na ne vice a vice friend e Bawumia se ye meto aba man because na nado ekọ Bawumia sa nyansa na ekita wo nei no a wo se wo ba person wo ba transfer 2025 no adan sa nyansa no ofa mo na nado ne whatever sa nyansa no nyina mo na nado e de sa nyansa no ahyo botom ena wo se na nado ensan man no na so tai na chi na mo nsan Ghana man no na Ghana man no mo moka mo pro kan wo why ana mo di Ghana youth na brosa ana ma Ghana ma buru no e bresa e no beti Ghana o preso to kwa ba buru chire oni ska iso kofa nsuo so ade so kofa ensuo so ensuo no so fa no so no enye obi ati fa ensuo so bedo buru chire ni nyina gina Ghana panyimfo enu time 2024 ukoto ba tuma eyema mpanyini mahama because mahama na mu no sa no se mahama tekonya no so e ka sam chire na wotie o mahama tekonya no so a sabi papa ndewe wa policy brand was no enye bi ni MPP manyoko no se MPP no se ye ka bibia se ana school na school ana yenko school ni yenko school mo so MPP manyoko no odo bia ni mo kana Japan enam ne ba bi okuta na France Alancash esukuta na France Bawumia esukuta na France omo nyina aso se o mbeso medi ma o man no so nto bia mbeso medi man no so na mo angasa mo nkrofo angasa no omo yiyi mumu wesi bekoto ba ama Alancash wesi bekoto ba ama Bawumia wesi bekoto ba ama kana Japan we mo ye don bu man ye de we mo ebu man e man ye tebusua menfa makansa mekasa enkwa chiri bebri meka cho se me adwempan de maso aso ansa ye fa MPP manyuko no entena Ghana man efa mbu man ye nyuso NDC samra because NDC samba e ho ne be so Ghana emra bia e hihye ba bia MPP manyuko no so mo de be sey o man no NDC e de samra no be boa e Ghana man hwe ne de ene na nado e o man Ghana hwe ne de we Ghana youth omobre Ghana mabunu ebre e o man nim me dakre ma me na ne e bo me punum adwempan hin so na bagie o adwempan so na bagie o anu e de ne tabusha Bawumia watu asumusem na nado so watu asumusem de we Ghana na ekọ no mu we na Ghana man no maburu na ni amre mo so ansora magina e jubilee house o because the way I say this time around Africa ekọ no de we maburu na ni abre no ultimate tro say obi ti se Bawumia na o ma enko school abrochire o ma ni de na nado o ma enko school abrochire o ma ni de na obi oto abama wo no a o beti o masumusem no o mo ka sam kire o mu ntie Ghana for no to abade ma no omkasa ma muntie ana mo ma Ghana man no youth no ebresa ntimi da youth no se ma hunu bio me bom kokko me ka kire mo se 2024 okoto aba to aba se bio daache obetimi abeblemu me adwepan ne na me so no asama me ka no fat mampani ma ama se yen to aba pama no no ma yen sa ensi fom me amete ameka se ne me se yen goto aba pa e ma Mahaman se ma ba no me mistake here I'll come back and fire him no kwede e ba ko pe se mampani Mahama ase e bossa weta be peda Ghana man na gina ho ye nto papa ma na me so be gine di because me ni nsa na odwuma me ni Mahama nsa na odwuma Mahama eme anim nwu aseda endi se manyuko no omo anim enwu aseda endi se manyuko no ene ya manyuko a omo nyanyi mu but MPP enyi mu ene MPP for no omo nti asem MPP ni be hunu sa de we yakoso enye pa but nam tribalism ti no was me tribal ma MPP ne yan tribal ma MPP na man ense sa da bi omodi bi a mu firi so no monko Bawumia dogi ho kana Japan dogi ho wo sika pa ba bi tena kana Japan etimi tena se be ka san ono ka o use this time kwa ne board se mampanyi ka kana Japan etimi tena se ka se ka o use this time ne board edne ese ne mampanyi ni ka nto no be tena so a ka obeto no eso to ka be fiti ono angasa ne level o de wo na wunya metena so mpoi ana wo pre ka a wo se ka ese out ne board se mampanyi ka ene se na metena so dia na elu pre kwa na kan Japan beto da nante wiemo nti we mu ye ni pe se ye bombe di mai so da bi ye mfa ni eden ene betena Ghana mai so kan Japan wo so ni eden a mesre wo fa hwe wo nwuma so wa angasa wo to ko bi adwo wo krom e wa ne guye Ken ubi adwo wo krom e ma ne guye ade ntere wote bi adwo wo krom am na gu na wo bejina beka se for Ghana hya wonsa ukro keto no mpo no ukrom keto ho no mpo no awe MP ho no uti ko bi adwo ma ne guye de a ebede na wati control my Ghana ebede na wati hwe Ghana man no so kana Japan yesrew so onya sika fa pa we bi na tena
Nema Mahama esamra back wanga sana betena ase ebeka se na Mahama nua Ibrahim Mahama ene waye se na ebekira to bekira tumbata at the end of the day no hwanyuma Ibrahim abia Ghana wa ukoi esan bai esa beka kire se yempo Ibrahim Mahama abaso wa hu wonu mu nsem ye do nu mu nsem ena ebebo ene wa mo tra se bo oponi nyina no on se agirega ajegu kana japo me echa se on de mampanyi de kire kora wonpe ana de se de wo pre won so opeso be di Ghana so on se mampanyi de e de on sika omu on to we pebi na na wo sana koya awododo wo sana koya awododo e de gu Ghana dabi ken pebi tena Bawumia wotu on na wo yale a no afro play aba UK English abrochibem aba hwe won yale Dr. Mahud Bawumia wo yale a adna wo hwe won yale o Ghana chese mu de mu bu Ghana for so mo jimi won this time around Ghana for mo nyimi yo o mo jimi ama mo ene se o mo ni asante yese kwasea ene ti ana aguragu Ghana for ni ate nti MPP manyuko no mo pa bi na montena na this time around Ghana for no say nyado ma betena ase ahwem hwe han sa ebusua medo wasia yese panyedwale wia na ensu ade ensu asa oboso me ka for tap send edamount tap edwuma de komaso ya sana person niske fra mo no ne ediko Ghana tap app na me ka for dama first na ensu app na be nya promo code e ya adwenpahene na obagu menya discount kama nyame oboso bo asase o nhira wo na obedi na obehye empire feeder yampa mo MPP emfiri na NDC nsa metena so no betena so a na sa anko ya mo mecheme na mo mbome enkumi emfiri wiase amjimi di se nyankopon be ya adoma NDC ba o mbetie yensem a ye kan ye na mo da ye adwuma pepe na Ghana youth no obi a ho ayde ato no we do wasia peace out Odo, mi kokro ma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na me ye ni den. Tuna fi na send e. E kwa ba tu na me ti. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ti ko ska extra. Ma me srawo. Me kan for tap send amount. So you use iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I will send so a mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwenpahene adwenpahene e da gu yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount. Oh, America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Some come up wanting them. Download this see at fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Me Quabonte. Mamma, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mountain was a decam for a bit more. Was se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo se SMS kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia ma me mesraw me ka fama on se wani age enu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adepine I na €5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me adia for the uni se me pe na tap here come tap send abusia rate mo hene Adwenpahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi